Funa le mali, funa makumba. Funa makumba. Hallelujah. Funa makumba. Oh, funa makumba. Kumba. Wabona wena une-VIP esihogweni mfana kamyanifu. Umfundise njani eyenza amasikhumba sikhumba? Hayi man, Simelane man. Ngiyakhuleka man. Anguva ngithi Juda. Ngiqalekisa Juda Iscariot. Hawu bakhathala basaya. Bakhekemuka bebuya Nkosi yami Iga boss, baba boss. Sakhala. Hayi, ndikuvile man. Ungakhuleki. Mngane wami, ukhona naye umfazi yakho? Andifundi ukucabana naye phela. Hayi ukhona ungalapha ekamereni kepha akasana nkinga. Yini Nkosi yami? Abdolithi, akuwa i-complex mngane wami. Noma kuchuma ibhazuka. Hayi man, i-complex yani yabona bakuxoshela khona lokhu mfana wami lo wako man. Yini na Nkosi yami? Honey baby, honey boo, nunu boo, gwinyambu. Gwinyambu. Asabe sayitsheka lo. Hayi man, kumele ngathi uhambile mfana. Hayi ayikafi man, check ama-pulse. Yini? Check man, andikwazi bathini. Shebe. Honey boo. Nkulunkulu yomuhle. Nkulunkulu yasebazulwini waphendula ekugcineni emthandazo yami. Yambile ishugululo. Hayi man, Simelane ujabula njani? Ubona kusimo njani? Ujabula njani? Hey baby, imali yani Nkosi yami, imali yani uzuwile. Yendeni imali. The return of Mark Henry. Wena membesheni ayikangeni. Hayi man, sebenzile. Mangasho njalo They man. don't call you die hard for that thing. Hayi bo baby Wena man. membesheni ayikangeni. I-date namuhla. Ngicela ningivuse ngekasasa. Ngicela ningivuse ngova kwendekalayo. Bamba lapho Simelane semsukumise Nkosi yami. Ngilekelele mina. Anti breakdown mina. Uyajiva kusho. Hayi man. Baby, kukhona lo ngangitshela kona yini? Ngeke imali ingangeni man. Lalela ngicela ukubona statement lapha kasasa. Uthi sasa ubusy uhlolisisa bonke laba labakhalako bathi imali yabo ayikangeni ukuthi kwenziwe yini. Ngobe kukhona ke bantu laba naletinye ke indlela dokuthola imali. Kepha abakamtshelanga kusasa. Ingakho ukuthi imali yabo ivimbeka ke bese atingeni. Manje uma kodwa anisebenzi mara evalekile ke. Sasa sewuthini ke lapho? Uthi bonke labanye bathi imali yabo ayikangeni. Kumele ukuthi bagijime baye kuphi emahhovisi la kudane nabo ke. Bayotshela sasa ke ukuthi imali yami ayikangeni. Bese sasa wenda njani ke? Sasa uba usuyahlolisisa ke ukuthi wena vele ufanele ukuthi ngabe uyayithola leyo mali leyo ke noma ekhaya. Uma ke ukuthi ivalekile ke le mali yakho bese awuyi wena lemahhovisi kuyohlolisisa ukuthi yinzaba evalekile. Utabaka senkingeni ngobe kungendeka ukuthi vele ibe seyiyavaleka. Ubabdolithi, kade wena statement lo sibonile sakasasa sithi. Sithi mina wonke umuntu lathi imali yakhe ayikangeni akagijime ke aye emahhovisi ayotshela sasa ukuthi imali yami ayikangeni. Sasa utoba sekendani ke utaba ke bese uyahlolisisa ukuthi vele kusafanele ukuthi uqhubeke uyithole leyo mali leyo noma ekhaya njengoba seyimile nje. Uma kuthi awuyi emahhovisi utaba senkingeni ngobe itaba ke leyo mali leyo seyamiswa kwesikhashana ke kulinzwe ukuthi ubuye ke utohlolisisa. Nakuthi kuyenteka ukuthi vele ugcina ungayi emahhovisi kuyohlolisisa. Itaba ke seyenda njani leyo mali leyo seyavalwa ke yaphela. Lokusho ukuthi na imali yakhe ingangeni hamba uyohlolisisa ukuthi ibanjwe yini. Bakhona ke ukuthi bakubukisise ukuthi vele isakufanele yini. Sanavisisa Hey manje. baby, sukuma ke sihambe siye emahhovisi. Sihambe siyohlola ukuthi indaba engangeni sithando sami.